Bolwetse jwa go ruruga ga mantshwatshwa ke bolwetse jo bo tlwaelesegileng thata ka go bitswa di-sinus. Di-sinus ke karolo e diphata e fithelwang mo sefathegong sa motho. Di ka fithelwa fa godimo ga matho, mo marameng, fa thoko le fa godimo ga dinko. Karolo ya di-sinus e thusa go thuthafatsa phefo e re e hemang pele e ya kwa makgwafong. Mantshwatshwa gantsi a na le go gothega a bo a ruruga. Borurugo jo bo dira gore a tshabelelwe ke go kgopa-kgopiwa ke dilo tse dintsi mo tikologong. Thulaganyo ya tsa botsogo gompieno e tla ruta ka bolwetse jwa sinusitis gore bo bakiwa ke eng ebile re ka bo thibela jang. Bolwetse jwa di-sinus or sinusitis ke borurugo jo bo iragalang mo mantshwatshweng kana go na le diphatlha tse di tsenyang phego mo seatlhogong mo legateng la motho. Diphatlha tseo re di dirisa ha re hema go thuthatsa phego e re hema, mme mo go tsone di na le dinamanyana tse e leng gore di ka ruruga tsa nna le boladu, tsa ira bothoko kana tlhogo e opang kana go opa gone mo seatlhogong, e be go nna le jone bolwetse jo bidiwang gote sinusitis. Bo harologana le borurugo jo bo ka iragalang ja flu, ka gore ja flu jone kana ja bolwetse jo bo tlwaelesegileng le mohikela ke borurugo jo bo iragalang ebe bo tsamaya ka bonosi ja jone. Bo irwa ke megare e bidiwang di-virus. Borurugo jwa sinusitis gantsi ya be le bacterial infection kana e le megare e harologaneng le ya flu. Megare gantsi e kgona go ira borurugo jo bo hetang beke kgotsa beke tse pedi. E gongwe kgona e nna dikgwedi ha le gore ke megare e mengwe tshwanang bo TB kgotsa bo fungus. Taruto gore bolwetse jwa di-sinus bo bakwa ke eng. Sinusitis e kgona go bakwa ke dilo tse di harologaneng. E kgona go bakwa ke a gona le mogarenyana o e leng gore o kgona gore o bo ka nna teng mo mamineng a e leng gore ka tlhago tota one a tswa mo dinkong kana mo mantshwatshweng mo re bitsa re di-sinus. Mogare o kgona gore a be le o re ka bitsa re bacterial infection kana e kgona go nna mogare o e leng gore ke o re ka bitsa re viral infection, kana o kgona gore ha e le gore ga se kganya mogare e be ile gore e nna kganya gore ka mantshwatshwa a gago kana dikarolo tsa mantshwatshwa di bopegileng ka teng. Ga ke re go kgona gore e be ile gore mo mantshwatshweng go na le ha e leng gore go blokile ha mantshwatshwa ha mamina a teng a drainang teng mo mantshwatshweng, go be go hela le gore ha go blokile mamina ha nna go lebaka le leele a kgona go hela le gore a baka yone sinusitis. Ke ngwa dilo tse e leng gore di kgona gore di cause sinusitis. Bolwetse jwa go ruruga ga mantshwatshwa kgotsa sinusitis bo ama ditselana tse phefo e di dirisang go tswa le go tsena mo sefathegong sa motho. Fa molwetse wa di-sinus a ka amana le dilo tse di sa mo tseyeng sentle, diphata tse di felela di ruruga, di nne ditshesane mme di ame motsamao wa phefo. Se se dire gore motho wa go nna jalo a palelwe ke go hema sentle. Ke ka goreng lephata la botsogo le tshwenyegile ka bolwetse jwa di-sinus mo lefatsheng la rona. Re itemogela seemo se se ntseng jang. Tota mo lefatsheng la rona la Botswana hela ka mahatshe a mantsi a Africa ga re na dipalo tse e leng gore di babalesegile tse e leng gore re ka leba mo go tsone, mme hela gongwe motho ka ya ka boitemogelo jwa rona jo re nnileng le jone mo tleliniking ya rona ya ENT. Mo ngwageng o hitileng hela re bone balwetse ba mo ENT ba ka nna 7,000, mme mo palong yone ya 7,000 ba ka nna gongwe bo 500
e ne le ba ba leng gore re ne re rurihaditse gore ke bana le sinusitis. How go tsa go dira maybe in terms of percentage, that's about probably 7% ya balwetse ba re ba bona. Mme ke dumela ga go harologane thata le mahatshe a mangwe a tlhabologileng a e leng gore ba dipalo kana ba keepa data. Ha o lebelela lehatshe le tshwana le gongwe la America, prevalence ya teng kana bokete jwa bolwetse jone jwa sinusitis ke about 10%. Ha o ya ko bo India, China ke bo 8%, 11%. So 7% ke tsa gore ga re harologana thata mo go kala-kwala, even though ile palo e re ke buang ka yone gore ke re boneng hela mo marina. Ke tsa gore go e ka nna representative ya kana e ka nna mo selong sa gore ke re ka ba ya gore ke a lehatshe la Botswana ka gore bontsi ba balwetse ba referla mo marina. So 7% ke yone palo e re nang le yone. Le fa dipalo tsa dintsho tsa batho ba ba milweng ke bolwetse jwa di-sinus di le ko tlase fela thata, setšhaba ka kakaretso se tsweletse ke go amiwa ke bolwetse jo jaaka re utule. Ta re utlwa gore motho o ka lemoga ka dikai dife fa milwe ke bolwetse jwa di-sinus. Motho ga na le bolwetse bone bo sinusitis a ka tla ka dikai tsa go kibana ga dinko le go tshologa mamina a mantsi a tswa a le matala greenish kana le masetlha le yellowish, le gone go nna le pain kana botlhoko mo sefatlhegong le go ruruga ga sefatlhego, segolobogolo mo marameng, mo phatleng le mo matlhong. A ba nna le gone go tlhoka go dupa menko, a sa kgone go utlwa menko, le meno a thunyang a le botlhoko, le monko o tle mo utlwala o le bosula o utlwala mo ganong, bad breath, le mogote o ko godimo. Go kibana ga dinko, mamina a matala kgotsa a marowa, mogote o kwa godimo le tse dingwe ke dingwe tsa dikai tsa bolwetse jo bo amang mantshwatshwa. Re tswelela le thulaganyo ka go utlwa ka mefuta ya bolwetse jo bo amang mantshwatshwa. Re na le mefuta e le mebedi ya bolwetse bo ba sinusitis, ke acute bacterial sinusitis le chronic sinusitis. Mo go acute bacterial sinusitis ke gone gore molwetse o tla batlana le dikai tse di tshwanang le tsa flu, tsa bo go kibana ga dinko le go tshologa mamina a mantsi, a ba nna le ditlhabi le borurugo mo sefatlhegong, gone go tsamela mo marameng, mo matlhong le mo phatleng. Bone bolwetse bo kgona go tsaya selekanyo sa malatsi a le 10 days, bo ekete bo a tokafala, mme bo gona le kgonagalo ya gore bo ka boa gape, mme ga bo boa bo tla bo le bogale go gaisa ka ne bontse la ntlha mo go bidiwang gote double sickening. Mme gape bone bolwetse bo ba acute bacterial sinusitis ba alafesega, ba alafiwa ka di-antibiotics. Go bo go na le chronic sinusitis. Mo chronic sinusitis molwetse o tla a na le tsone dikai tse di tshwanang le tsa acute bacterial sinusitis, a na le one mmikela bo go kibana dinko le go tshologa mamina, le one botlhoko le borurugo bo nna mo sefatlhegong, gone mo marameng, mo phatleng le mo matlhong. A ba nna le gone go tlhoka go dupa, go tlhoka go utlwa menko, mo go kgonang go tsaya sebaka sa 12 weeks, ke gore kgwedi tse 3. Bolwetse jwa di-sinus ke bokoa jo bo tsweletseng ka go ama batho ka dipalo tse di ko godimo, ebile seemo se ga se kgetholole, se ka re ama ba rotlhe. Tota ke ka moo re tshwanetseng ra ithuta thata ka bolwetse jo. Re tswelela le thulaganyo, re utlwa gore ke dife tse di ka tsenyang motho mo diphatseng kgotsa tsa rotloetsa di-sinus. Dilo tse di ka bang motho go nna mo diphatseng tsa go nna le bone bolwetse bo ba sinusitis
ke ga e le gore motho o kile a nna le flu kana a na le di-allergy kana a go ga motsokwe kana a kile a nna mo tikologong e e leng gore go a gogiwa kore e le a passive smoker. Mo gongwe gape e kgona go nna dinamanyana tse di golang mo teng ga dinko, di-growths or di-polyps tse di golang mo teng ga dinko di kgona go tsenya motho mo diphatseng tsa go tsenwa ke bone bolwetse bo ba sinusitis. Mo gongwe gape e kgona go nna ga masole a mmele a le ko tlase kana o tsaya melemo mengwe e leng gore e kgona go isa masole a mmele ko tlase yaka chemotherapy jalo. Se sengwe gape ke gore bone bolwetse bo kgona go tsamaya mo lesikeng. Ga mongwe wa batsadi a na le bolwetse bo kgona go bo ka fetela ko baneng. Ba botsogo ba tswalela ba gakolola setšhaba ka maitsholo a felelang a baya setšhaba mo diphatseng tsa malwetse ka go farologana. Jwa di-sinus kgotsa sinusitis le bone bo mo palong. Fa re tswelela re ka re ke dife tse motho a ka di dirang go thibela bolwetse jo bo amang mantshwatshwa? Bolwetse ba sinusitis ya ke se ke boletse gore bo kgona gore o simolola e le gore gongwe bo bakiwa ke mamina a e leng gore a ba kokotlegetse mo mantshwatshweng mme a ba helela e le gore a kgona go nna le mogarenyana e le either wa bacteria kana wa viral infection. Ra itse gore viral infection gongwe re be re bua ka gongwe motho a ka nna le flu, ka itse flu jalo mo go rang gore re itse gore flu e tsamaya mo bathong. Ke tsaya gore ga o re le mmogo re ntse a ntse re bone gore o thibela gone gore flu e ka tswa mo go mongwe ya go mongwe, mme mengwe ya methale re itseng e leng gore e ka dira gore o thibele yalo ke kganya very good hygiene practice, go tlhapa mabogo, go rurugatsa gore ga e re ga re atamalane kana re gotlhola kana re ithimola re be re ka tsela e leng gore re tabere ke gore mogare o ye go go mongwe. Motsoko ke tsaya gore le one a ka re itse o kgona gore o bo khotlela tikologo, o khotlela le yone mantshwatshwa kana le one mmele wa gago ka tsela e leng gore o hela e le gore motho a te o kgona go tshabelwa ke gone gore a ba nna le tsone bo Botswana ba go itsa di-sinus. Go rurifatsa fa motho a na le bolwetse jwa di-sinus go tshwanetse ga dirwa dithathobo tse di tseneletseng. Ta rutwe ka dithathobo tse. Thathobo ya ntlha e ka dirwang ke gore molwetse o ka tsenngwa camera kana scope mo nkong go komelwa gone ko mantshwatshwa a bulegelang teng gore a gona le sepe se se thibileng mantshwatshwa kana gona le sepe se se tswang mo mantshwatshweng e le jone boladu. Go tlogeng fo o ka tsewa madi a go thathobiwa gore a gona le dikai tsa gore o na le inflammation kana borurugo. O madi a tshwanang le bo full blood count, a tshwanang le bo CRP, ESR. Ke madi a thusang go harologanya thata segolo jang mohikela mo bolwetseng jwa sinusitis. Ga se ra ba le go godimo mo bathong bote. Tsela nngwe motlhofo e ka diriwang ke go ka tsaya x-ray ya lagata kana ya tlhogo. Mo go yone x-ray eo o ka kgona go bona ga phefo e sa tsamaye mo di-sinuseng o bo re nyamme go ra gore molwetse o na le bolwetse jwa sinusitis. O ka kgona gape ka x-ray go itse gore ke di-sinus e feng e nang le bolwetse, a ke tsone tsotlhe, a ke nngwe hela kana jang. Mme thathobo e tseneletseng e ka supang sinusitis le ga nne go sena dikai mo molwetseng e ka nna ya CT scan. CT scan ke x-ray e tseneletseng e leng gore e supa di-sinus ka botlalo, e di supa tsotlhe ka ga go harologaneng ka teng, ka di supa o tswa ko godimo, o tswa ko pele kana o tswa mo di-sideng. So CT scan ke yone gantsi re dirisang re remeletse mo go yone go bona gore a molwetse sa se kayang se tsamaelana le se se supagalang mo scanning sa go nna jalo. Go ka diriwa gape le gore go tsewe
matute one a boladu ka swab hela ka ne go thathubiwa COVID-19 ka go khota ka legonyana mo nkong swab e a tsewa isiwa ko lebong e be tla bua gore nya mogare ke mogare wa go nna jana o mo molwetseng. Ba rutwe ka botalo ka kalafi ya bolwetsi jwa di-sinus. Kalafi ya sinusitis e harologangwa le kalafi ya mohikela le malwetse a mangwe ka gore gongwe le gongwe ga o alaga sinusitis o tshwanetse wa irisa melemo ya di-antibiotic o tshwanetse wa irisa melemo e thibololang dinko kana e thusang ka go kabana ga dinko or decongestant. O ka tsenya melemo ya di-allergy ha e le gore o tshwere di-allergy mo molwetseng o bo irisa melemo e hokotsang mogote le bothoko mo molwetseng. Jaanong mo go bidiwa go te medical treatment kana kalahi ka dipilisi le melemo. Dilo tse dingwe tse motho a ka di dirang o ka tlhapisa dinko kana peita dinko ka metlhale e tlabeng le teng go gae o ka irisa le mokento go tshela metsi mo dinkong go tlhapisa dinko hela yalo o ka aramela go leka go tokahatsa seemo sa dinko sa go bereka ga dinko go tlera mamina mo gongwe mo re ka go dirang ke gore re ka irela molwetse loaro la go bula di-sinus. Loaro jaanong le bereka ha e le goreng melemo e re dirisitseng e paletswe ke go laola bolwetse ongwe molwetse a tsere melemo a digetse melemo ya di-antibiotic a tsere melemo yotlhe e tlhokagalang. So ha re ara molwetse ra go bula di-sinus tsotlhe e be re ntsha boladu re di tlhapisa boladu bo ka romelwa go a go bona gore a bolwetse ke mogare o motho o no ka lahiwa ka dipilisi kana ke mogare o batang melemo e mengwe e harologaneng. Jaanong ha le gore molwetse o na le dinamanyana tse di godileng mo dinkong yaka di-polyp loaro ke lone le maleba go ka alaga molwetse mo bolwetseng ja sinusitis. Kalafi ya bolwetsi jwa di-sinus e teng mme ebile e fiwa mahala ke lephata la botsogo. Se se raya gore setšhaba fa se lemoga dikai tsa bolwetsi jo ba itekodise ba botsogo nako e sa le teng bolwetsi bo ise bokekeng. Re le setšhaba re tshwanetse ra tsaya karolo gore re ithute re bo re sale ditsetana tsa ba botsogo morago gore re tle re kgone go iphapha mo go tsenweng ke malwetsi a faroganyeng. Setšhaba se tlhaloganya go le kae ka bolwetsi jwa di-sinus? Di-sinus bona le congestion ya mo dinkong le go sneeza thata mo especially ha o na le o utlwa menkonyana le body dust jana o bo simolola o sneeza so be ke sa gore it's one of the signs tsa gore bona le di-sinus. Se sengwe ke gore ga gongwe te bo sa utlwe menko ya dilo hela jaanang le gone gore ga gongwe te bo ga o sena go sneeza o na le too much go tshologa mamina le gone gore bona le gore ga go bona le go opiwa ga thogo ga gongwe thogo a tebe simola ka e simola ga mo mantshwatseng ke bona mantshwatsa yaanong ke gakolla batswana gore ga ona le dikao tseo ikatumetse tsa botsogo gore o to kgone go nna le thuso ka bonako o bo kgona gore o bone kalafi e tshwanetseng. Bolwetsi ba di-sinus ke tlhaloganya gore bo kgosiwa ke di-infection kana irritation e ka tswa e le dio dingwe tse di ka tswang di foka mo phefong e mo tikologong ya rona. Ebile ke lemogile gore bontsi jwa dikai jwa tsone ke tlhogo e opetseng ruri kana go ruruga ga matlho le mo sefatlhegong. Mme nka rotloetsa batswana ko gae gore ga ba itemogela dikai tse ba ragogele ko sepateleng gore ba bone dithuso tsa potlako nako e santse le teng. Lephata la botsogo lone le tsweletse ka go ntsha mananeo afe go thomamisa gore balwetsi ba sinusitis ba bona thuso e maleba. Re le ba botsogo re
dira ditlamelo tse di harologaneng ebile re thusa Batswana ka tsela tse di harologaneng gone go leka go mekamekana le bolwetse jonejo. Sa ntlha re ira mo go teng health education, re ruta balwetse ka bolwetse jwa sinusitis, dikai tsa teng gore ba ka di itemogela jang le gone gore ha ba di itemogela ba ka tla ba bona thuso ka tsela e ntseng jang. Re ba rotloetsa gone gore ba ka kgona gore ba ye go dikwakwalaneng gore ba kgona go ba bone thuso. Mme thuto e re dira ka methale ya harologaneng, re dira ka gone go banela dipampitshana tse mo gongwe re banela dipampitshana ha ba tsile ko tleliniking ya rona gore ba kgone go bona gore sinusitis ke bolwetse jo bo ntseng jang le bone bo ka irwa ka ba ka bona thusa ka tsela e ntseng jang. Go na le methale e mengwe gape re ka ba rutang e le gone gore re ya ko di-radiong ko di-televisioneng gore kgone gore ba rute gore bolwetse wa sinusitis ke bolwetse jo ba ka bo lemogang jang ebile o bona thuso ka tsela e ntseng jang. Tsela e nngwe e leng gore re thusa Batswana ka yone ke gore re na le dikwakwalana mo lehatsheng ka bophara tse e leng gore balwetse ba ka kgona gore ba ye teng ha ba sa ikutlwe sentle mme ba belela ro ka se ba le bolwetse ba sinusitis. Dikwakwalana tse ba ka simola ko ditleliniking ba ka kgona gore ba tsena teng ba tlhatlhojwe go be go bone gore a ile ruri ba na le bolwetse ba sinusitis mme ba bone thuso ya go ka hiwa melemo e leng gore e ka alaha bone bolwetse jonejo. Ko ditleliniking ha ile gore ba ko ditleliniking ba bona gore bolwetse ga se ba ka bo kgonang ba na le gone gore ba ka rifera balwetse ba ba isa ko dikokelong tsa rona tse ditona tse e leng gore di na le ENT clinics ebile gape di na le ditsompelo tse e leng gore di ka kgona gore di thuse balwetse. Ba na le baitsanape ba e leng gore ba rutetse malwetse one a ENT ba e leng gore ba ka kgona gore ba kgone go thusa balwetse teng. Dikwakwala tse ditona tse re na le kokelo e na le ENT clinic ko Francistown, re na le kokelo e na le ENT clinic ko Letsola Thebe, re na le kokelo e na le ENT clinic mo Marina, re na le kokelo e na le ENT clinic ko Ramoswa. Mme dikokelo tse batho balwetse ba ka kgona go ba ditlamelo teng e le tsa gone go bonwa ba tlhatlhojwa be ba neelwa melemo e ba lebaganeng go gone go ka hema bolwetse bone. Ba kgona gore gape ba tlhokang gore ba ye loarong ba isiwe loarong go e le gore ba tla kgona ba bona thuso e le maleba e dirwa ke bone batho ba na le boitsanape ba ba rutetseng tiro yone. Tata gongwe ke batla go tse ke se sebaka se ke gatelele botlhokwa jwa gore ha o na le dikai tsa bolwetse bone bo sinusitis kana o belela ro ka tsona le bone o ska nna hela gore ke tla nama ke santse ke ikwaka ke le mo lapeng o ruri hatse gore o bona thuso gore o kgone gore o bone ka thuso ka potlako ka gore ha o ka nna hela go na le kgonagalo yone ya gore bone bolwetse bo bokekela go nna le mo go di-complications tse e leng gore mogareng yana o tla bo le mo di-sinuseng kana mo mantshwatsweng o kgona go anama o ya ko dikarolong tse dingwe. O kgona gore o ye ko bobokong, o kgona gore o anamele mmele mme molwetse a ba ka lwala mo a gateletsweng go na le jaaka re itse molwetse a ka nna. So yaanong jaaka ne ke tlhalotse pele gago gore ngwago itere re bona bana ba ba neng ba batla mme batla e leng gore batla ba ka di-complications bana ba ntse lebaka ba sa tle ko kokelwaneng go tla go bona thuso. So ke rotloetsa bona batho gore ba kgone gore ba ikgogela ko kokelwaneng ha ba gona le bone bolwetse bo gore ba kgone gore ba bone thuso e maleba.